Twongeye kubasuhuza mwe mwese mugiye mudukurikiye muherereye mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, u Burundi, Tanzania, Uganda, Afurika yose ndetse i Burayi, Amerika, Aziya, aho muri hose muherereye hirya no hino ku isi mukurikira mwumva ururimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Iyi ni ya radiyo yanyu mumaze kumenyera ibagezaho amakuru y'umwimerere kandi amakuru acukumbuye kandi amakuru agezweho isaha ku isaha, igihe ku kindi, kubera ko tubayeho ku bwanyu, nimwe dukorera kandi tuzagenda tubagezaho amakuru y'ubwenge. Reka amakuru yacu tuyahere mu Bushinwa, aho mu bijyanye n'ubukungu, aho igihugu cy'Ubushinwa cyakuriyeho imisoro ibihugu bya Afurika byose. Ibihugu 53 muri 54 bigize umugabane wa Afurika byakuriweho umusoro, uretse igihugu kimwe cya Eswatini gifitanye umubano na Taiwan, nicyo cyonyine kitakuriweho imisoro. Iyi ni gahunda kandi yari yaratangiye gushyirwa mu bikorwa mu kwezi k'Ukuboza 2024, dore ko ahangaha hari ibihugu 33 bisanzwe bifitanye umubano ukomeye n'Ubushinwa byari byarakuriweho umusoro, ariko kugeza ubu ngubu ibihugu 53 byose bya Afurika uretse igihugu kimwe twababwiye cya Eswatini bikaba byemeye kwambutsa ibicuruzwa bibijyana mu Bushinwa ku buntu. Ibi bije nyuma y'aho igihugu cya Amerika cyo cyari cyarashyizeho umusoro wa 30%, kandi ibi ngibi abanyafurika benshi bakaba bamaze kubyishimira, bavuga ko bizafasha ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi byoherezwa mu gihugu cy'Ubushinwa bivuye muri Afurika, bikazabaha umusaruro ukabije, ukazabaha umusaruro uhagije, bikazanazamura ubukungu bwa Afurika. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, toni 24 za pome zivuye muri Afurika y'Epfo zanyuze mu igenzura rya gasutamo mu mujyi wa Shenzhen mu majyepfo y'Ubushinwa, zitishyujwe umusoro habe n'igiceri cy'atanu. Ubushinwa ni igihugu gikomeye mu bucuruzi bwinshi cyane cyane buturuka muri Afurika. Imibare igaragaza ko ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Afurika bwageze ku rwego rwo hejuru rutigeze rugeraho, kuko ubu rwageze kuri miliyari 348 z'amadolari y'Amerika muri 2025. Muri ayo yose kandi Ubushinwa bwatumije muri Afurika byari bifite ibicuruzwa bwatumije muri Afurika byari bifite agaciro ka miliyoni 123 z'amadolari y'Amerika, bingana na 5.4 ugereranyije n'umwaka wabanje. U Rwanda ni rumwe mu bihugu bizungukira muri iyi gahunda, kuko rusanzwe rwoherezayo ibikomoka ku buhinzi harimo ikawa, icyayi, ibireti, tutibagiwe avoka ndetse n'urusenda. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Amerika, aho perezida wa Amerika Donald Trump yaba yandagaje umudepite w'umunyamerika, avuga yuko yashakanye na musaza we, umudepite Ilhan Abdul Omar wo mu ishyaka ry'Abademokarate. Arashinjwa na perezida Donald Trump yuko yashakanye na murumuna we. Depite Ilhan yavukiye mu mujyi wa Mogadishu muri Somalia mu 1982. We n'umuryango we baje kwerekeza muri Amerika, bajya guturayo bya burundu, ndetse muri Werurwe 2020 Ilhan wari umaze gutandukana n'abagabo be babiri yaje gushakana n'umunyapolitike usanzwe azwi cyane mu byo kwamamariza abakandida bashaka kwiyamamaza, umunyapolitike Tim Maynard. Kuva Trump yasubira ku butegetsi mu ntangiriro za 2025, Depite Ilhan ni umwe mu bademokarate bagiye banenga imishinga ye myinshi, guhera ku w'ingengo y'imari wari witezweho kugabanya amafaranga ashorwa mu nzego zimwe na zimwe. Yagize ati Perezida Donald Trump ntago arimo kubahiriza ibyo yari yarasezeranyije abanyagihugu ndetse n'abanyamerika bose, bituma ari byo dutekereza ko byatumye Donald Trump aza kwibasira uyu mudepite, dore ko amushinja ko yaba yarashakanye na musaza we,
ibyo bikaba bitemewe n'itegeko rya Amerika. Ati nubwo rwose bashakanye ubona baberanye ari famiye nziza, ariko baje gushakana bavukana, ibyo ntabwo tubyemera nk'igihugu cya Amerika. Bityo nubwo bafite famiye nziza ariko ni famiye itazwi na leta. Inshuti za Depite Aylan wo mu ishyaka ry'Abademokrate ndetse n'abamuzi neza bo bavuga ko ibingibi ari iharabika rikabije cyane, ko kandi bidashoboka ko baba bavukana, kuko Depite Aylan ni umwarabu mu gihe umugabo we ari umuzungu. Ibyo bikaba byatuma badashobora kuba bashakana bavukana, dore ko nta mwarabu waba uvukana n'umuzungu mwenyewe. Bavuga ko rwose iri ngiri ari iharabika kandi ridafite icyo rishingiyeho. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu gisate cya siporo, cyangwa tuyakomereze mu mikino, aho kuri uyu munsi hari imikino igiye itandukanye, aho mu Rwanda Rayon Sport igiye gucakirana na APR FC kuri stade national Amahoro i Remera. Umukino ukaba uri butangire saa 12 zuzuye. Mu gihe mu Bwongereza ho ibintu ntibicika, ruracyageretse hagati ya Manchester City n'ikipe ya Arsenal. Uyu munsi ku isaha y'isaa 10 Brentford irakira West Ham United, Newcastle yakire Brighton, mu gihe ikipe ya Wolves yakira Sunderland, Arsenal ikakira Fulham ku isaha y'isaa 12:30. Mu gihugu cya Espagne naho shampiyona irakomeza, nubwo bigaragara ko ikipe ya Barcelona 95% isa nk'iyatwaye igikombe, ariko uyu munsi ku isaha y'isaa 8 zuzuye Villarreal yakira Levante, mu gihe Valencia yakira Atletico Madrid, Deportivo Alaves ikakira Athletic Club, mu gihe Osasuna yakira Barcelona. Mu gihugu cy'Ubudage naho shampiyona ziraba zakomeje, dore ikipe ya Bayern Dominique irakira Heidenheim, Eintracht Frankfurt yakire Hamburger SV, Hoffenheim yakire Stuttgart, Union Berlin yakire FC Cologne, Werder Bremen yakire Augsburg, Bayern Dominique yakire Leipzig, ndetse Bayern Leverkusen yakire Leipzig. Mu gihugu cy'Ubutaliyani naho shampiyona iraba yakomeje, Udinese irakira ikipe ya Torino, Comme yakire Napoli, Atalanta yakire Genoa. Mu gihugu cy'Ubufaransa shampiyona iraba yakomeje naho, mu gihe ikipe ya Nantes iriwe yakira Marseille, Paris Saint-Germain iraza kuba yakira Lorient, Metz yakira AS Monaco, Nice yakire ikipe ya Lens. Dusoreze amashampiyona mu gihugu cy'Ubuholandi, aho ikipe ya FC Utrecht yakira Breda, ikipe ya FC Groningen ikakira Egresio Ajax. Umukino ukomeye ikaza kwakiramo PSV Eindhoven, mu gihe ikipe ya Nijmegen yakira ikipe ya Tesla. Reka amakuru yacu tuyacumbikire hano, gahunda nakagaruka ku munsi w'ejo, kandi turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza hirya no hino, muhahe muronke. Ciao ciao, mwari kumwe na Ngabo, umukunzi wanyu, umunyamakuru ubamenyereye kujya bagezaho amakuru agiye atandukanye.